سلاف ریز تماشاوان هجا بولتن ساعت 6 ایوار از جوار پیشکش کم ده دست پیک ده گرینگ ترین سر نوچه. دو تخین لحرما عفرینا روجاوای کردستان رودان و زیان جانی و مادی بون. جبو گنگشا کرنا روشا سوریه به هفشان خوی روسیه را سروک ترکیه گهشت موسکوه. تقینک لباجار لازقیه سوریه رودا و زیان مادی و جانی هاتن تومار کرن. شر و پفچون لادلبه بردوامن. روسیه جی دلگرانی خواه نشان داده. دوباره سلاف. اوه چند روژن زنجیرک تقین لعفرین روجاوای کردستان رو ددن و هجمارک ولاتین سویل بونا قربانی و بریندار کتنه. هری داویجی تقینک لپیش بارگاه که گروپا که چکدار رودا و ناوندا باجیر هجاند. اوه چند روژن هجمارک تقین ناوندا باجار عفرین هجینن. هجمارک ولاتین سویل بونا قربانی و بریندار کتنه. زرارن ماندیجی انجام دانه. هری داوی ایرو صبحه. تقینکه لپیش بارگاهگا گروپا چکدار رودا ناوندا باجار عفرینه هجاند. جدرک طیبت جا عفرینه جا آرکیره اشکره کر کو ایرو صبح چارشمه تقینک کو دریا بومبه که دنگ و لپیش ناوندا روشنبیری لعفرینه کو چکدارین احرار الشرقیه و وک بارگاهگه بکارتینن رودا لیتا دما آماده کرنا وینوچه هنجی در انجام تقینه نهات نزلال کرن. همان جدره سربار کر کو چکدارین احرار الشرقیه جهه بویره دور پیش کرن. اتومبیلن هاوارچونه جی لور کومبون نیزیک بونا خلکه جهه بویره هاتا قدغه کرن. روژا یک شما بوری جی دبیسته و مهده صبحه لنزیکی گراجا اتومبیلان و فلکه کاوای حسنکار باجار عفرینه تروریستکی نناسکری بومبایک آویت ناوا پاسکا ولاتیکی کرد و راویاو او بومبا دناوا پاسیده تقیا د انجام وی تقینه ده 5 کسان جانا خوش دست دا و 9 کسین دنجی بریندار بون. لگوری کو جدرا طیبت جا عفرینش آرکیره دازانین کو دناف برینداران ده آجوکار پاسه شیخ رفعت کو بخواه کرد بو جنگونده شیخ احمو یه نافچه راجو و بو لگرکا محمودی نشتجی بو بگرانی دناف وانده بریندار بو. هر وها جدره سربار کر کو تقینا دوام جی لنیزی خوارنگه یان جی هولاجین یا شاهیان رو دابو لی انجامن وی نهاتن زلال کرن تو قربانین جانی جی نهاتنا تومار کرن. هر دوی درباره ده دو تقینان لتاخا محمودیه دوی هفته ده رودا مترسیه که مزن لبا خلکه درست کر زرارن مادی جی انجام دان. هر وحال ناوندا نافچه جندر سیجی تقینه که لپیش ناوندا که خدمت گزاریه رودا بو دا انجامن ویجی مادی بون. اوه چند روژن روژانه لعفرینا روجاوای کردستان تقین رو ددن. هجمارک ولاتین سیویل جی بونا قربانی و بریندار کتنه. تانها دستن لپایوان تقینان نهاتنا اشکره کرن تو آلیجی لخوا نگرتنه. لنافچه شرایا عفرینا روجاوای کردستان ده انجام تقینا ماینه که ده زاروکک بریندار بو وجبو نخوشخانه هاته و گوستن. تیما براوانیا سویل کو بکم سپری تینا ناسکرن لسر روپلا خویا فرمی راگهاند کو ایرو ماینک بزاروککی لنافچه شرا یا عفرینه تقیا و ده انجام ده بریندار بو. براوانیا سویل هروها دازانین کو او زاروک جبو نخوشخانه عفرین هاته و گوستن و برینن وی نگلکی گرانن. هاتا راگهاندن کو سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و ایرو سردان روسیه بکه ولگل هفشان خواه روسی فلادیمیر پوتین بجوه. آژانسا آنادولیا ترکیه راگهاند کو اردوغان د جیوینا خود لگل بوتین و هندک مجارن هرمی و ناف دولتی گفتگو بکن. بطایبت روشا سوریه کو بشک مزن جه گفتگوین وان لسر دور آرام لباکوری سوریه به. آژانسا نافبوری تکس کر کو ترکیه قبول ناکه دورک آرام لباکوری سوریه ورا آوا کرن کو ببه دجمنه و ده پیشا روژه ده. سردانا کوته چاوری کرن لترکیه و ایران جالی شاندای نافدارتی جبو سوریه و هاتا راگاندن. روژا چارشمه دلیدوانه که ده جبو آژانسا نووسیتی شاندای نافدارتی یه نو جبو سوریه گیر بیترسون راگاند کو سردانا بو انقره و طهران تا نها نهاتیه دستشان کرن. بیترسون بالکشان سرویه که کو
و او سردان د دمک نزیک ده وره انجام دان او جی جبو دوسیا سیاسی با آواکرنا کمیتا دستوری یا سوریه وره گنگشه کرن. بریا نهاجی پیترسون سردان روسیه کربو اولوی داره به وزیر دروی روسیه سرگی لاوروف هروها وزیر بارافونیا روسیه سرگی شویگو جویابو. جدرک جناوا چکدارن یپگه جمال پرا باس نیوز را راگاند کود داویا و مهده پروسه وکشان هزین امریکی و بکفه واره جیبجی کرنه ده و هزین امریکی و جبنگهن لشکری ین کوبانه و رمیلانه لروجاوای کردستان وکشن. جدرکی جناوا چکدارنی پگهش کرکر کو پروسه وکشان هزین امریکی جروجاوای کردستان ده مکان نزیک ده و بکفه واره جیبجی کرنه ده. مالپرا بس نیوز را گهاند که جدرکی جناوا چکدارن یپگیج مالپرا بس نیوز را اشکره کریه. هزین امریکی که لهر دو بنگهن لشکریین کوبانی و رمیلانن و برای هرما کردستانی و وکشن. اروهاوی جدریج مالپرا بس نیوز را گهاند که دیداویا و مهده پروسه وکشان هزین امریکی و بکواری جیب جی کرنه ده. هزین امریکی و جبنگهن لشکری ین کوبانی و رمیلان وکشن. لگوری دزگهن را گهاندن اوه بویه دمکه. و هزین امریکی آمده کاریان جبو وکشان جروش آوای کردستانی دکن. رانگاه سوریه یما فیمروان بلاف کر که بلزبونه که ده آمده کارین هزین امریکی جبو وکشانی حاتیه کرن و جبردما پیش بینی کری و جی سوریه وکشن. اروها رانگاه سوریه یما فیمروان گود جی که هزین امریکی لگل آمده کارین وکشانی چک دارین قصده پر چک دکه او جیتا کو باوریه لجم قصده درست بکه که کاربن روبروبوی ترکیه ببن. بريتما غوركا نونري بري سروكي امريكا را گهاند بو كو امريكا تو بلانين ويج بو پیش روجا روجالاتي چمي فراتي بشتي وكشانا هيزن امريكي جي سوريا نينا و افجند مطرسية لسر هيزن امريكي لسر عرضي دروز دكا لو ما هيزن امريكي ودزوترين دم تبكشن اروها بريتما غوركا تكجي كر كو تو بلان دي استراتيجية امريكاي دا لسوريا بشتي وكشانا هيزن امريكي نينا و افچند و در انجام نرینی بدوب خواه بینه. شبان 19 هیواد 12 2018 گوشکا سپی امریکا را گهاند که اداره دونالد ترامپ سروک امریکا بریارا وکشان هزین امریکی جی سوریه دایه و جوی روژه و حتی وکه ایرو چندین سیناریو جبو پیش روژا روشالاته چه مفراته هاتنه پیش بینی کرن. روش بروش و شروع نوش بو آواکرنا نافچه آرام لروجاوای کردستان تینه کرن و شروعکارین سیاسی آواکرنا نافچه برکفتن نافدولتی و برجواندین ولاتان و گریددن و پیکاتای نافچه چاوره رونبونا آنکو زلالبونا که دا آسوین پیش روژا نافچه خواه دکن. پشتی بریارا وکشانا هزین امریکی جی سوریه و آواکرنا نافچه آرام مجارا هری گرمه جبو هفکشا سیاسی روشالاته چه مفراته. شروعکارین سیاسی بحثا سیناریوین آواکرن و رو برنا نافچه آرام دکن. ده چارچوبه بشداری ده برنامه جواد ده که پنجشنبه ده مجمر هشت شوه و السر اکران آرکه وره بخش کرن محسن طاهر اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا را گهاند که سیناریویا وگرا رژیم اسد بونافچین کردستانه لروشالات چم فرات زحمت وره جیب جی کرن. سیناریویا هری نزیک در باسونا ترکیه او جی برای کرنه که امریکی روسی. او شرط و مرجع قفه ترک دخوینن بوا شرط خوشی هدي لسر عرضه ويجي بك چه ترك چه دولة امريكي چه روسي نا جمعيات خيرينا دبر برجواندي خوي نا دولتي دا برجواندي خوي نشتماني دا کار بكن اگر واوي او بيگو هر کسی گو بي کاری بك و هناك شرط خوا لسر عرضه لسر ميدان پيك بيني سيناريو هري گمانا من هري نزيك و ترك و رحنكا كست بدن عفوا ببورا و دولتا و امریکی و رحنکا کسب ببدن دولتا ترکی گو سرپرشتیا و دورا اولا بکی و ادبیجم ویج یک دیجی و دولت خلیج و حتى وقت فرنسا وهناك دولة أوروبية وآلي كاربن بمسألة را وندوري بسيناريو بن يعني أتخازم كورتاي بيجم سيناريو دو سيناريو يهبن يكجي سيناريو رجيمي قوري دسلاتا خوال سر دفري ببي أو بچكي دورة جبركو نها وقت نيوية يا هاي نيزيكتر
ئەوە گۆ سیناریوە دەولەتە ئەمریکی و رژێمە ترکی و بە ئەرێنی عالیە ڕۆسادا و بتەمویلە دەولەتی خەلیج و بەئەرێکردنا هەنێک دەولەتی ئۆروپی وەک فرەنسا وەک ئەڵمانیا وێ دەبەرە ئەولە ئاوا بکرد. جه آلیا خواه نواف رشید سروک نونراتی هرما کردستان یا انجمن اجتماعی کرد سوریه را گهاند که او پیوست لشکر روج به ببشک جه پروژه نافچه آرام جبر حتی وکنها توافق ناف دولتی لسر درواسون لشکر روج نهاتیه کرن. پشمرگ روج یکش صدمه حتی آنها نکاریه در باس ببی نجبرگو پیدا قبول ناکه یا هزین سوريا ديمقراط قبول ناكي بر توافقك دولي اللي هي أريكرنا توافقات دولي سرنبوية وقتا دفرا آرام تشيبي توافقات دولي تشيبي ويدر باس ببن وقرك بشكي سركبن وي دفريدا بر دفرا وانا خلقي وانا وي باراستنا وي دفرا خوا واريكار بن آراميا وي دفريدا بيجي مش خوا أبايا قرك أف إيجاري بر برسياريا دبلوماسيا كردية انجمنان اجتماعي كردي اگو ايرو روج دخبته والحردري وكاربي حمو دولتها بين وسرسريوان بريان هاجي ديتنا امريكا وروسيا وحتى دولتي دردورا سوريا جي سرسريوان تركيا دفي بين ديتن وسر ميزا كومانا في دولتي دفي گفتو گو ببي وببي بروبلمك جيفيا وهانيرا دفي پشمرگ روج بشك بن اروها حواس عگید اندام دسته دانو سندکارا سوریه گوت که دوی نافچه آرام ببه پناگه که آرامه جبو توایا پیکاته نافچه هروها ریش بو وگرا پنابر نافچه وره وکرن تا کو وگر نسر زیدن خواه یک مسئله چیکرنا اب هریم ببه بنگهک التیده خلق ویده ولی تمامی آرامی بجین و ری بی وکرن پیشگاه خلقین پنابر را ورن وگرن سر جیه خواه و ببی بنگهک پاراستنا یعنی چاره سرکرنا سیاسی جه درباز به هر وها ری نده شرکی لشکری هندره و هرمه ده چه به چج آلیه ترکیه یک آلی درباز به هندره و هرمه هر وها ریل بر گروپ تندراو بین گرتن گروپ تندراو نکارن جارکی دی خواه الوه هرمه ده ببینن وكاتش روبكرن كوبريا رافكشانا هيزن امريكي جي سوريا باندورا كمزن لسر هفكشا سياسيا نافچه دروست كريا و بيكاته نافچه جاوريا رومبونا اسوين تايبت بپیش روجا نافچه خودكن چکدارکی جی گروپا فیلق الشام دبن اشکنجه ده دزیندان گروپا نافبوری ده هاتا کشتن لگور جیداران کو چکدار بناو محمد سعید العطر کو بخوا دناف گروپا فیلق الشام ده لعفرين دبن اشكنجه ده هاتا كشتن محمد سعيد العطر خلق باجار قصير يا حمصيه ودشما بوري ترميوي جبو كاسوكارن وي هاتبو وغوهستن وتانها تو داخياني جچكدار فيلق الشام و دربار صدم كشتن وي هروها چاوانيا كشتن درنكتيه گروپ چکدار لعفرین باجک نو سر ملت عفرین ده سپاند او جی بناو زکات زیتا زیتونانه و برجه هفت جسادی جهر خودان دارک زیتونان لعفرین تخواستن و رجه بدن گروپا العفشات لنافچه شیه. گروپین چکدار لعفرین باجکانو لسر خلکی هرم ده سپاندنه او جی ستاندنا رجه هفت جسادی جبر همین زیتا زیتونه کو گروپا چکدار یا بناوی العمشات تیناس کرن و او باج لسر همی ولاتین کرد لی گوندواری نافچه شیه کد بین کنترولا ویده یا گروپا چکدار یا العمشات کو سروکوی بناوی ابو عمشات تیناس کرن و بهزری خواه یه تندرو اسلامی تیناس کرن باجا بناوی زکاة زیتا زیتونه بیرجه هفت جسدی لسر ولاتین کرد لویده وری سپاندیه و هر ولاتیه که کو برهمی خواه فروشت به نچار دکه کجبر و پرین کاش بده و هر کسک وی کرد بکه گف ندن جواره دخواه و وان دترسینه ریخسنا مافی مروفان لعفرین دیار کریه کو کریارین گروپین چکدار روش بروش زیده تردبه و رواندن و اشکنجه و دزی و تالان کرن و لیدان بو یک کارین وان گروپان ین روژانه و ایدی ملت کرد
gelek ji destên van grûpan dinale xwe teqînên ku li Efrînê rû didin êdî derketîne holê û tenê qurbaniyên wan teqîna jî tenê miletê sivîlê Kurd û şînên Efrînê ne. Cotkarên Kurd demsala zeytûnan ya îsal li Efrînê rastî ziyanê û derdanê hatin ji ber ku berhemên wan rastî bacan ji aliyê grûpên çekdarva hatin. Her wiha li gelek gundan berhemên wan hatin dizîn û cotkar nikarin bê serbestî berhemên xwe bifroşin ji ber ku biryara qedexekirina zeyta zeytûna ji bo derveyê Efrînê derketibû lewma bi nirxekî erzan firotin û tu sûd jê demsala îsal nedîtin. Partiya Yekîtiya Demokratîk PD û rêveberiya xwe berdewam ji bo raya giştî hewl didin xemgînî û bêzariya xwe ji bo rewşa Efrînê bidin diyarkirin. Lê di dema deseladariya PD li Efrînê beşeke mezin ji demografiya Efrînê li ser destê PD hate guhartin û rêjeya Kurdan lê kêm dibû. Di vê raportê de em ê ji were berewerdkirinê an ku muqarenekê di navbera biryar û yasayên PD ji bo guhartina demografiya Efrînê û karên encûmenên xwecihî yê niha li Efrînê kar dikin ku çawa rêjeya Kurdan parastine em ê bi hevdûra lê temaşe bikin. Partiya Yekîtiya Demokratîk PD û ragihandina wê li ser Efrînê rondikên timsahan dibarînin ku Efrîn bixwe bû qurbaniya siyaset û planên PD. Duê demê de ku siyasetên ku PD li Efrînê pêk anîn rejîma Esed di dehê salan de pêk neanîne. Mîna koçberkirin û guhartina demografiya Efrîna Rojavayê Kurdistanê. Ew siyasetên ku hîn jî PD lê navçeyên din yên Rojavayê Kurdistanê bicî dike. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê rêjeya Kurdan derdora 98 ji sedî bû. Efrîn û Efrîniyan karîn nasnameya xwe ya Kurdî û Kurdistanî li jêr desthilata rejîma Esed de jî biparêzin. Piştre PD hewl da rêjeya Kurd û Ereban wek hev li Efrînê bike. Di madeya siyan ya sîstema hilbijartinan ya navçeyên li jêr kontrola PD, ku PD û aliyên biserve di malperên xwe de roja 20 heyva heştan 2017 belavkiribûn hatiye, ku rêjeya 40 ji sedî ji nûnerên berbijêr li gorî prensîpa lihevkirinê têne destnîşankirin ji bo devera Efrînê jî 32 kursî hatin terxankirin û hatêne dabaşkirin. Kurd 9 kursî, Ereb 9 kursî, Êzîdî 4 kursî, Türkman 2 kursî, Şerkes 1 kursî, Ernawût 1 kursî, Ciwan 6 kursî, 3 bo Ereban û 3 bo Kurdan. Li gorî sîstema hilbijartinan ya PD ku her welatiyekî Sûrî neşteciyê navçeyên li jêr kontrola PD de be mafê berbijêrkirin û dengdanî heye. Herûha kesên ku bi biryareke siyasî hatibine neştecîkirin weka ameje bi Erebên Xemir ew jî xwedî mafê berbijêrkirin û dengdanê ye. Di hilbijartinên komîn û encûmenên gund û şaredariyan de. Weke berawerdkirin bi siyaset û hewlên PD ji bo bicîkirina guhartina demografî li Efrînê û wekhevkirina rêjeya Kurd û Ereban pirsek derdikeve holê. Gelo encûmenên Efrînê yên sivîl konha li Efrînê dimînin çawa rêjeya Kurdan berçav birine. Roja 18 heyvasiyan 2018 li Eyntabê kongrek li jêr navê Kongrê Hewarçûna Efrînê ku têde kesayetîne akademînas, çalakvan, mavperwer yên Efrînê bejdar bûn hat li darxistin. Konger bêdawînameyeke hevde xalî bidawî hat. Li ser wê bingehê pêştire encûmenên xwecihî hatin avakirin. Di benda heştan ya dawînameya Kongrê Efrînê de hatiye ku divê rêveberiya bajarê Efrînê û derûberên wê ji bo xelkê Efrînê were radestkirin. Di benda nihan de jî hatiye ku wê encûmeneke sivîl hilbijartiye ji xelkê Efrînê bê serpiriştiya rêxistinên mavperwerî û sivîl ji bo birêvebirina karûbarên sivîl yên Efrîn û gundên wê were hilbijartin. Li ser bingeha Kongrê Efrînê heft encûmen li Efrînê gundawarên wê hatin avakirin. Ji 115 endaman pêk tên. 102 endam Kurdin, 12 endam Erebin û 1 endam Türkman e ûha hatin dabeşkirin. Encûmena bajarê Efrînê ji 20 endaman pêk tê, 11 Kurd, 8 Ereb, 1 Türkman. Encûmena Cindersê ji 15 endaman pêk tê, 11 Kurd, 4 Ereb. Encûmena Racoyê 20 endam hemû Kurdin. Encûmena Şiyê 15 endam hemû Kurdin. Encûmena Şiranê 15 endam hemû Kurdin. Encûmena Bilbilê 15 endam hemû Kurdin. Encûmena Mobata 15 endam hemû Kurdin. Li gorî wê dabeşkirinê 88.89 ji sedî ji encûmenên Efrînê Kurdin û 10.43 ji sedî Erebin û divê berbijêr ji xelkê Efrînê be.
لآلیەکی دنجی و لەسەر زارێ بەرپرسێن پەیەدێ دەردۆرا 300,000 دەربەدەرên Sûrî لە Efrînê dê serdema peyedê de hatibûn bicihkirin. Hemû hesankarî ji aliyê peyedê ve ji bo wan hatibû pêşkêşkirin vê ku biryar û yasayên peyedê li ser wan derbederan werin bicîkirin. Mîna leşkeriya neçarî duwê demê de ku bi hezaran ciwanên Kurd û malbat ji Efrînê ji ber siyasetên peyedê koç berdibûn. Medyayên ser bi rejima Esed ve ragihandin ku teqînekê bajarê Laziqiyê hejand. Di encam de jmareyek kes bûne qurbanî. Ajansa nûçeyan ya bi ser rejima Esed ve ragihand ku li qada hemam li navenda bajarê Laziqiyê yê Sûriyê otomobîlek bombirêşkirî teqiya. Di encam de yek welatî hate kuştin û 14 kesên din jî birîndar bûn. Herwiha ajansa navborî da zanîn ku eger heye jmareya kuştiyan zêde bibe ji ber çend kesek bi giranî birîndar bûne. Rojnamayek Rûsî ragihand ku artêşa rejima Sûriye taniha nikare sîstema topên S-300 ya li dijî belafiran bikarbîne û pêşbînî kir ku di adara bê de wê karibin bikarbînin. Wezarata Berevaniya Rûsya dibêje ku şer û pevçûn navbera çekdarên rejima Esed û beriya El-Nusra de durust bû. Sergî Solomatîn Serokên navenda Rûsyê ya li hevhatinê li Sûriyê ragihand ku grûpên çekdar yên bi ser bi eniya El-Nusra ve li navçeyên Abu Duhur û Abu Şerqî yên bi ser bajarê Idlibê ve êrişî çekdarên bi ser bi rejima Esed ve kirin. Herwiha serokên navenda Rûsyê got ku di encama şer û pevçûnan de ziyaneke mezin bi çekdarên eniya Nusra ve gihîştiye. Nûnerê herdemiyê rejima Esed di netewên yekgirtî de hoşyarî da İsraîlê got ku rejima Esed wê firokxaneya Tel Abîb armanc bike. Di gotarekê de li Encumena Ewlehiya Navdewletî de Beşar el-Ceferî nûnerê herdem yê rejima Esed di netewên yekgirtî de ragihand ku êrişên İsraîlê li ser xaka Sûriyê û bi taybet balafirxaneya Şamê ya navdewletî nayêne pejrandin. Herwiha Ceferî got ku eger civaka navdewletî li hember êrişên İsraîlê bêdeng be wê demê de rejima Esed jî wê balafirxaneya Tel Abîb armanc bike. Îro di çarçoveya li darxistina Kongereka Rojnamevanî de Maria Zakharova berdevka Wezareta Derve ya Rûsya fikara xwe derbarê rewşa Idlibê da diyar kirin û got êdî bajarê Idlibê û gundawarên wê ketine dibin kontrola eniya Nusra de. Berdevka Wezareta Derve ya Rûsya fikara xwe derbarî têkçûna rewşa bajarê Idlibê û gundawarên wê derbirande. Îro li Mosko paytexta Rûsya Maria Zakharova berdevka Wezareta Derve ya Rûsya di Kongerekî Rojnamevanî de ragihande ku di demanha de rewşa bajarê Idlibê û gundawarên wê di rewşeke pir xirab de derbas dibe û êdî niha bajar dibên destê eniya Nusra de ye. Herwiha Zakharova got jî ku welatê Amerîka tevî biryardana vekşana hêzên xwe ji Sûriyê lê tanha Amerîka topên gav ji bo vekşana hêzên Amerîkî ji navxaka Sûriyê neavêtiye. Wa me jî kir ya giring divan rewşên henûkeyî de ew e ku gûrkirina milmilaniyê li Rojhilatê Bakurê Sûriyê were rawestandin. Serbar kir ku pêwîst e Amerîka hêzên xwe ji navxaka Sûriyê di zûtirîn dem de vekşîne. Sebaretî bajarê Idlibê û gundawarên wê Maria Zakharova berdevka Wezareta Derve ya Rûsyê got ku devera kêmkirina astê şer lê Idlibê niha bi temamî ketiye dibin kontrola eniya Nusra de û eşkere jî kir ku rojane bi awayekî berdewam e bin pêkirin lê deverên agirbesta rawestandina şer li Sûriyê têne encam dane. Herê divê derbarê de berdevka Wezareta Derve ya Rûsya eşkere kir ku ji dema ragihindina rêkeftina kêmkirina astê şer li bajarê Idlibê di 17 Eylûna 2018 de navbera Rûsya û Tirkiye de bêhtirî 1000 bin pêkirin hatine encam dan ku di encama wan bin pêkirinan de bi kêmanî 65 welatiyên sivîl hatine kuştin li gel birîndarbûna zêdetirî 200 kesên de ne. Zakharova teke jî kir ku berdewambûna îstîfzazatan metirsiyek mezin li ser welatên sivîl û bingeha hemêmîma leşkeriya Rûsî li gundawarê Laskiye drûst dike. Lavrov dê li gel hevşanê xwe yê Iraqî rûbirûbûna terorê û rewşa Sûriyê û Îranê gengeşe bikin. Biryara roja 29 ta 31 vê mehê Wezîrê Derve ya Iraqê Mihemed Elî El-Hekem seredana Moskeyê bike û hejmarek dosayan li gel Wezîrê Derve ya Rûsyê Sergî Lavrov gotûbêj bikin. Maria Zakharova berdevka bi navê Wezareta Derve ya Rûsyê di Kongereka Rojnamevanî de eşkere kir ku
هر دو وزیرین دروین روسیا و عراق د دوسین سوریه و ایران و بهزکرنا هماهنگی درباره روبروبونا ترورا هرمی و نافدولتی به تایبت گوتو بیش بکن. ولات امریکا پروژه یاسا که نو درخست لگور و پروژه دونالد ترامپ دکاره سزاین آبوری فرض بکه لسر هر آلیه کی پشتوانی رژیم اسد دکه چش آلیه آبوری به یا آلیه لشکری به. ولات امریکا پروژه یاسایک نو درخست لگوری و پروژه یاسای سروک امریکی دکاره سزانا نو لسر رژیم اسد و ولات و کساتین کو پشتوانی اسد دکه فرض بکه. انجمن پیرانیا امریکی راضی بوه لسر پروژه یاسایه که نو درباره فرض کرنا سزایان لسر رژیم اسد و هر کسی کی پشتوانی آوی دکه درخست. لگوری پروژه یاسای امریکی یا نو سروک امریکا دونالد ترامپ دکاره سزایان لسر هر آلیه کی پشتوانی رژیم اسد جالی آبوری و دکه یان بازرگانی پیره دکه فرض بکه او پروژه یاسای نو ناوی و یاسای قیصره. او جی ناوی افسر سوریه که جه رژیم اسد وقتیا بو و هجمارک مزن جبلگین تاوان رژیم اسد لگل خواه رادستی ولات امریکا کربو و لگوری وان بلگیان دنافبرا دمو دمکی ده سزانا نو لسر سروکی رژیم سوریه بشار الاسد و برپرسنه به سر و تی فرض کرن وکو دنگ ودانج پروژه یاسای نو یا امریکی ره یکیتیا اروپا 11 بازرگان و 5 کمپانین دن ین سوری تولی لیستا فرض کرنا سزایان کر کو بوی هجمارا نو هجمارا کمپانین کو سزای ناو دولتی لسر وان تی فرض کرن د لیستا سزایان ده دگه 72 کمپانیان و 270 کساتین بسر رژیما اسد و او کمپانیو کساتین کو تولی لیستا سزایان بونه پرین وان هاتن اجام داندن و درباس بون بو یکیتیا اروپا لسر وان هاتیه قدغه کرن. دوی درباره ده آژانسا بلومبرگ یا امریکی بلاف کریه کو اگر هیا کو سزاین امریکی نو بنگا نافدولتی یا سوری لخوا بگره جبر کو دست بانگا نافدولتی یا سوری ده سپیکرنا پریان ده هیا. رکبری و شر راگاندن لسر چارانویسا نافچین رجالات چم فرات لسوریه دناف دولت زلهز و هرمی ده بردوامه و ایدی تی خواستن چارانویسا و وره دیار کرن و نافچه که آرام دور شر وره آفا کرن. شانده بره امریکا جبو هف پیمانی ناف دولتی لدجی داعشه بریت مکگورک راگهاند کوری خزنا تروری یا داعشه هیجی مایه و کار خود دکه و امریکا پشتی بریارا وکشانا هیزن ویج سوریه چی پلانک دیار نینه و بریارا وی دیمترسی و گفا داعشه لسر نافچه بهستر بکه و هلوستا امریکا لهمبر روسیه لواز بکه. مکگورک هروها گوت تشتا که هیزا لسر ماسیان ددمه او هبونامه لسر خاکا سوریه و مهیزکا مزن ده سوریه ده هیا و منخشه ری لسوریه ساس کربو و الپیشیا روسیه زلال بو کو نکاروان هیلان در باز بکه. لو ما ام لهمبر روسیه لسوریه بهیز بون و پشتی تکبرنا داعشه ما دکاری بو بروسان را جواد کریبان و دانوستاندن درباری پیشروجا سوریه ده کربان دما کمه جه جیهانی را راگهاند امی جه سوریه وکشن و چاخه ام لهمبر روسان لوازد بن لسوریه جبلی که هر دو ولاتین زلهز لسوریه آنکو امریکا و روسیا گلک دولتین هریمی دستین وان ده چارنویسا سوریه ده هیا و هر یک لگور برجواندی و اجندین خواه لیو و تفگر خواه سوریه ده دکن و نهاجی مجاره گرم ده روژاوا سیاسی یا سوریه و هرمی و جوین ناف دولتی درباری سوریه اوه کو پیشنیارا پروژه چارنویسا روژالاتی چه مفراته و آوا کرنا نافچه که آرام کملت دوره جشرکی نو بپاریزه. دوی پروژه نافچه آرام ده امریکا پیشنیار کریه پشتوانه به هماهنگی به ترکیه را و ترکیه دخوازه او نافچه دبن سرپرشتیا ویده به لی امریکا دخوازه نافچه جالی پیکاته اندوری بخواه وره ریوه برین با آوائی کینو و هیزن سر با آلین سیاسی مینا پیشمرگین روش و انجمن انشتیمانی کردی لسوریه ریوه بریا و نافچه بکن و پاراستناوی دگل هیزن دن جه پیکاته اندوری بخواه بین. جمارایک دیپلوماتکارن ولاتین یکیتیا اروپای گوتن
کو سروک رژیما سوریه ریگری ل درباسبونا وان جبونا و خاکا سوریه کر جماره یک دیپلماتکارن ولاتن یکیتیا اروپای راگهاندن کو د دسپیکا و مهده چونا وان جبونا و خاکا سوریه جالی رژیما اسد و هاته رد کرن بکو صدما وان صدما رد کرنه ورن خویا کرن هر وان دیپلماتکاران دا خویا کرن کو در باسپونا الیکاریان جبو خلق سوریه بویا کشه که مزن و مترسیدار و اگر روش به وی رنگی به باندور لتواهی الیکارین ولاتن یکیتیا اروپای و ورا کرن لدرعا یه باشور سوریه جارا کدن آمادکارین روبروبونا رژیما اسد تکرن پشتی هلمتکا گرتنا جوانان لپارزگاه درعا کشالی رژیما اسد و هاتوبو انجامدان ولاتین باجر درعا و گندوارین و آمادکارین خوا لدجی اسد دکن و او یک تی خویا کرن جه دروشمن دجبریا اسد که روژانه لسر دیوار و باراگاهان تینن نویساندن تیده هبونا رژیما اسد رد دکن لگور چالکوانین خوجهی اشکره کرنه کل لدرعه ولاتی جهلمتن گرتن و رواندن رژیم اسد ماندی بونه و بیدنگ ایدی نامینن. ناوندکه مافناسی بانکا سزادان رژیم اسد لسر بکارانینا چکن کیماوی لدیجی سیویلان دکه ناونده CVD-CS یا مافناسی بانکا سزادان رژیم اسد دکه ناونده نافبوری دست به هلمتا اشکره کرنا وینین تاوان کیماوی این رژیم اسد کریه به مبستا درست کرنا فشار لسر کوملگاه نافدولتی کو رژیم اسد لسر تاوان و این لدیجی مروایتی سزا بده ولات اردن آسا دیپلماسیا بلوچستان خوا لسوریه بلند کرد و پیوندین خوا لگر رژیم اسد برف آسایبونی و دچن وزارت دروای اردن د داخلانی که دراغان کو دیپلماتکار که اردنی به پله روشکار و بچه شما پایتخت سوریه و ببه هفریسکار کاروبار بلوچستان اردن لسوریه وزارت دروای اردن تکس کرد کو اردن لگل چارەسەریya کریزا سوریه او جی بشیوه که کو همو آلین سوریه به چارەسەری راضی ببن و اولهی جاره کدن وگره تواهی سوریه د انجام شوتاندنا مالکی ده لشامه 7 زاروکان جک مالباته جیانا خواج دستان جدرک خوجهی سوری بلاف کر کو ایرو چارشمه آگر گرتا مالکی لدوره العماره لشام پایتخت سوریه کو د طاقه چاران دبو ل اواهی کی دبو د انجام ده 7 زاروکان جک مالباته شوتین او جیانا خواج دستان سرکردایاتیا پولیسین شامه یا بسر رژیم اسد و جهن مالپرین نزیک رژیم و اشکره کرنه کو هر 7 زاروک جمالبات عرنوس و تمن وان جسه تا به 13 سالانه و ترمن وان جبون خوشخانه مجتهد یا گشتی هاته و گوستن جدرک جبروانیا سیویل داخویا کرن کو اگر هيا کو انجام شوات جبر کشه که د سوپای که الکتریکی ده لتانها صدم شوات ین راستقینه نهاتنه خویا کرن
للبنان ولاتیکی لبنانی بزوره مالباتک سوری جکونه وان دردخینه لگور جدران کو جبر کو او مالباتا سوری نکارن کریا خوا کو بتنه $7 بدن خودی و زویه بوی کاره رابو او مالبات بزوره جکون درخست. گروپا کارج بو فلسطینین سوریه راگهاند کوچکدارین رژیم سوریه پنابرکی فلسطینی سیدار کرد. ایرو هر لگور زانیاریان کو رژیم سوریه پنابر فلسطینی به نام احمد عبوش کو لزندان سیدنای بو سیدار کرد. پشتی کو دایکا وی سردان وی د سال 2015 ده کربو. لگوری آمارین فرمی هجمارا گرتین فلسطینی د زندان رژیم سوریه ده گشتیه در دور 1724 پنابری هروها 568 پنابر د زندان رژیم سوریه ده دبن اشکنجه ده هاتنه کشتن. لکامپا دومیز رخصتان نوجین سمینارک درباره تندوتجی لدیجی جنان لدارخست هروها زواج پیش وقت آنکو زواج القاصرات و باندورا وی لسر کسایاتی جنان ساز کرد او سمینار جالیه برپرسیارا رخصتان نوجین و هاته پیشکش کرن. ابو تقريبا شيصحى حفتي بيج بيلكا حاضر بون تايبتش بو زواجه جو بدمنيا 8 حيجه سالار و16 سالار كامبادو مش شدبه وعنف او انفا جوده دي بيلكا شدبه ما بحسابي كر طبعا منظمات ضد العنفات قيمه كردستان اجدهوكيات او محاضره ده ام قال كي سباسيا واجد كان هر لکامپا دومیز رخصتان فند یا چالکین روشنبیری به همانگی لگل ناوند جگرخوین سمینارک درباره باندورا گوتاگوتی آنکو اشاعات لسر کسایتی ده جواکی ده پیشکش کرد. قال لك جارا قوتن تي قوتن وزمان كي دري زمان كي دين بيجو طبعا هر قد نقلب بس بيجو كسبر سكا قالوا اب قوتن راستي يعني راستي شو تأثير هاي باندوراوي سر مروفاي وسر مجتمع از راهينر دجوار هرمسي براسيرو جروبي ماي فند ام بيتشالاكي رابون بنابي الإشاعة وتأثيرها على الفرد والمجتمع. طبعا أرمان جامع جوي محاضرة شبو في سيميناري شبو إنه أم رسالة بيجين ملتي خو كوتشاوا بواجبه خرابن وتشاوا يعني قاربن في اف ظاهره نباش اشاعي تشاوا والجي ويب سكن ونهرن جو امتك من خفكا اشاعي ده فطبعا يرو ميفاني مني جو هاتمو جيب برنجكي ايجابي مشاركه كرين وتفاعل شيبو وام هبيتك ان شاء الله حمقا جي استفاده كربه وتشكسي ان شاء الله وقت بيجن دروجي ورد يجي تشالاكي ما هنا وامي يعني مواضيع عندنا او سيمينار عندنا ان شاء الله بيجن إشاعة وقتی برگی بود کفش تیشیوه. ناواندا سردم یا جوانان رکابری یک جبو موزیکجن ناوا کامپا دومیز ده ساز کرد. پشتی بداوی هاتن رکابری خالات بسر کسین کوپلین یکی هروها دودی و سیه ده بدست خواه خستن هاتن بلاف کرن. عصير ومسابقة بلكي خوش وحماس يجي مركز سردام دام بلشين بردوان بون دم صفة ليخس مطواق بيتوفن مليخس ومع صفة تركي مليخس وإن شاء الله سركستني هركسي رتخوازم تكسي المتابعين شي وتكسي موزيك جانوا درجة هذه سباس. أم الفي مركز سردام مسابقة ما إيروبو ما بدس فكر مشاركين ما 25 مشارك بون ما دو مرحلة جوار شكرن 6 حب شون مرحلة نهائي جوا شاشة أما يكي جوانا بنقينا وهدية ماجي هنا مرحلة بيشي دركذا بزقة
وجرد بيجن صاص بتركي ودربك إيقاعية. بفي اویام گشتن داویا بولتان خوا دوباره سرنوچم بیرا و بینن. دو تخین لحرم عفرین روجاوای کردستان رودان و زیان جانی و مادی بون. جبو گنگشا کرنا روشا سوریه به هفشان خوی روسیه را سروک ترکیه گهشت موسکوه. تقینک لباجار لازقیه سوریه رودا و زیان مادی و جانی هاتن تومار کرن. شر و پفچون لادلبه بردوامن. روسیه جی دلگرانی خواه نشان دده. هر شاد و بختور بن.